Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int min inti qed jittella bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal-Makeup. Kif kanta u arti, kif tikteb u arti, fuq il-gitarra u arti. Jekk inti l-importanti li tagħti espressjoni ta' dak li qed tagħmlu minn qalbek. Inqob inħares lejn il-moviment iktar bħala komunikazzjoni milli bħala arti, għalhekk naħseb li huwa l-iktar ħaġa onesta li tista' tuża biex tesprimi lek innifsek. Slipping and a sliding with a long tall salad, peeking and a hiding, ducking back in the alley. Don't wanna rip it up, don't wanna dance with Annie. I've got a brand new lover, name is Short Fat Fanny. One day when I was visiting at Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny and she sure looks swell. I told her that I loved her, I never leave her. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti booty, I love the child so. She wants me like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around, I'm on my P's and Q's. But she might step on my blue suede shoe. Naħseb li hija ħaġa sabiħa u ta' min ifaħħarha u ta' min jinkoraġġiha. Naħseb li hija ħaġa tajba u jien anke issa qed jagħmlu dawn iż-żumbas u hekk anke ħabba tfal u hekk u mhux ġast joqogħdu bil-qiegħda quddiem il-kompjuter u couch potatoes ngħidu aħna. Allura naħseb li hija ħaġa tajba u. Naħseb li l-moviment fl-arti huwa importanti ħafna għax kapaċi għal emozzjonijiet ħafna iżjed b'saħħithom f'min qed josserva. Da pereżempju f'xi xena teatrali f'għandek il-ġesti tal-idejn li jistgħu juru iżjed xi tħossu l-atturi dak il-mument u inti tħoss l-istess bħalhom. Nħoss li huwa importanti ħafna jiena fl-arti. L-arti huma ħaġa ta' talent ta' min jagħmilhom importanti u speċi huma affarijiet sbieħ. I think it's fantastic. It heals body and mind. You discover new things about you. You discover body language if you've got and it's self-esteem, which is very important. Koja li huwa proġett sista stajt bejtnejn illi u aktar fuq esperimentazzjoni ta' ħsejjes u anke fuq kitba differenti. Have you heard your daughter say in her heart waiting for you? Ix-xogħol
huwa satajt ħafna importanti, għax jekk inti l-importanti li tagħti espressjoni ta' dak li qed tagħmlu minn qalbek. Would you give it all away? Would you give away? Would you give it all away? Would you give away? U ġurnata l-udjenza m'għadix tfittex biss li d-diska tkun tajba melodjuża u l-klimin u l-kantant u hekk proġetta tajb. Naħseb li n-nies illum meta jattendu event, xi ħaġa, performance, qed imorru għal xi ħaġa sħiħa. Nies jieħdu pjaċir bina naħseb, kemm inħobb naħseb. Every moment that you take, one day all will be clear. Wieħed mill-pjaċir naħseb ta' kull min jikteb diska jew jipperformi diska u li persuna tirrelata ma' dik id-diska għal xi ħaġa li kellha f'ħajjitha. Would you breathe away? Would you breathe away? Jiena wejn dorin ħafna naħdmu ġast aħna tnejn. Allura, x-xogħol naraħ jitla malajr iżjed sa ċertu punt, milli għandek ħafna Għax qegħdin nejn in-nies. Jiġifieri jekk ngħid xi ħaġa awtoġbu m'hemmx ma rridux ngħaddu. Però mbagħad fl-istess ħin imma meta għandek iktar titfa' idejat minn nies differenti, ċanses huma li ħatolqot iktar kantunieri. Ma nafx naħseb. It's never ending. Hekk naħseb Ma tiqaf taħdem, ma tiqaf taħdem, qatt minn lest. Tittejt kemm fl-studio, kemm fuq kollox, qatt minn lest. Have you heard your daughter say in her heart she's waiting for you? The less you bear, the more you gain. Sometimes it's better every moment that you gave. One day all will be clear, and the road we take defines the way you lie down. Would you breathe away? Would you breathe away? Would you breathe away? Oh. Would you breathe away? Kif kanta u arti, kif tikteb u arti, kif il-gitarra u arti, ma anka kif in-nies qed jarawk malli jinnaf xejn. Nis ma jridux jaraw xi ħaġa u jifqa'. Daqsekku. U qed indoq għax qed indoq. Naħseb irridu jaraw kollox. Xi ħaġa bil-kulur. Yesterday I told my friends that art is like farming or like agriculture in Malta. You cannot sustain yourself only by it. You create beautiful things and it's a lot of hard work. Actually, living in the Maltese Islands, there's not much drive about it. Everything is pretty much stale regarding to arts and what you can do with it. Society is there to create mass production, and I refuse to be part of that. The mission is to see Malta, to see contemporary art in Malta. Because in my opinion at the moment is dead, doesn't exist. Maybe there is just a little bit and we're maybe 40, 50 years behind the rest of the people.
Rubber Body is a collective of artists. They meet up to produce a collaborative project. It's a community which I am part of, through which I can communicate. Rubber Bodies is, at the moment, my family, my business, my friends, and the reason why I'm still in Malta. Today we argue, tomorrow we agree about everything, next day we argue again. But that's creating. They came to my house and they said, we would like to do something, and that's how it all started. We were like any other amateur theater company or someone who wanted to do something in the arts. It just happens we have an idea, we meet, we throw all the ideas on the table, we see what comes up from it. Mainly it is theater, and we fuse them together to create a performance. I need to have the music in the end. I still cannot just do it alone. The music will support me very much. But Not that you end up working for it. But the air I only get from here, from the mouth. and from the eyes as well. Yes, I know, but here it feels very. You've never performed with a mask. No, never. It will be very difficult. From the facts, Rubber Bodies is more popular abroad than in Malta, and we get much more appreciated outside our own country. For me, it's very important to create, even if it's a small thing. My determination to continue doing art comes from the joy of sharing and communicating with people. I don't know what keeps me going. I think my friends and the people I work with. This is my passion, and I will do it at all costs. One morning, a movie star in the distance, a baby cried. December, a newer lives
someone new and loves her. Gotta get up and face the light. Don't cry, my newborn. Shadow, could you run? You run from firelights. Don't cry, my newborn. Shadow, could you run? You run from firelights. Don't cry, my newborn. Shadow, could you run? You run from firelights. Jena Luis Vassallo, old boy tal-Oratorju Qalb ta' Ġesu tal-Mosta, u sa niftakar ftit mit-tifkiriet li konna nkunu aħna u sħabi fl-Oratorju Qalb ta' Ġesu, speċjalment fuq il-palk. L-Oratorju Qalb ta' Ġesu tal-Mosta ġie mfassal fuq il-konċett Salesjan, jiġifieri li jinkorpora fih il-kappella, klassijiet tad-dutrina, kompless ta' indoor games, bar, ground tal-futbol u kif ukoll teatru li fih seta' jintweraw il-films ukoll. Sal-aħħar ta' snin design tas-seklu l-ieħor, il-park fl-oratorju baqa' dejjem konsistenti fuq medda ta' 50 sena. Diversi kumpaniji ta' drama minn bliet werħula diversi tellaw qatt ta' rappreżentazzjonijiet ta' kalibru. Waqt li laqda studenti Mostin u iż-żgħażagħ Azzjoni Kattolika tal-Mosta dejjem tellaw drammi jew kummedji għal gosti ta' kulħadd. Minn hemmhekk ħarġu diversi nies ta' talent, kemm fil-qasam tar-reċtar, bini ta' settijiet, kittiba ta' scripts, nies fil-qasam tad-direzzjoni u tal-produzzjoni nfisha. Mill-memorja tiegħi niftakar żewġ affarijiet importanti. L-ewwel nett meta fis-snin 80 l-aħħar għan-nofs ta' snin 80 id-direttur spiritwali ta' dak iż-żmien li kien joħsib iċ-ċentru Dunanċ Kamilleri, illum qed igawdi glorja tal-ġenna, kien deħal għal proġett kbir li kien xtara il-magni tal-films tal-Upper Savoy, il-Belt, u dak iż-żmien kienu ta' ċertu klassi, u ġew inkorporati fis-sala ħalli jkun jistgħu jintweraw il-films. Damu jitħallsu għal bosta snin, kien hemm ħafna ġbir għalihom. Mbagħad niftakar ukoll il-praspar li konna nagħmlu rigward waqt il-produzzjonijiet, pereżempju taf inti produzzjoni kemm ikun fija xogħol, imma kultant tifqgħu dak it-tifkiriet li r-ritratti biss ma jitkellmux tarhom vera, imma mbagħad meta tara r-ritratt tara f'dik it-tali dram minnek ta' jew ġarek jew jien naf il-portiera m'għandix tingħalaq jew inkella waqa' xi martel minn fuq. U n-nies jgħidu ġifieri, affarijiet minn dawn li jibqgħu jikbru miegħek u meta jkellek opportunità bħal mejdin tal-lum, tiftakar f'dak iż-żminijiet tarġa' ġeddet il-memorji. Għalija arti kbira sfinu, minn ikun jaf jisfen, u arti nixtieq naf nisfen, imma ma nafx jien. Però nieħu pjaċir nara l-min jaf jisfen ħafna. Ija, joġobni, għax l-ewwel nies iżommok naqra fittu. U nħobb nisfenina wkoll. Iva, sfin joġobni ħafna u jolqotni lina mhux biss ħabba l-kapaċità fiżika tal-artisti, imma anke xi jsu fi sfin tista' titkellem ġismek kollu. Min jagħmel li kollu talent fih, titapprezza dik il-ħaġa li dik il-persuna qed tagħmilha. Tara sabiħ fieħu pratikament. Infatti ħafna miż-żgħażagħ tagħna
illum qed jarfu li Sfin huwa bżonn już ħafna anke l-personalità tal-bniedem. Is-sfin huwa ħaġa libera. Iwa, nħoss li hija forma ta' arti anzi pjuttost sofistikata jiena u naħseb li ntużat minn ħafna kulturi madwar id-dinja biex jesprimu il-mentalitajiet, l-attitudnijiet tagħhom bil-moviment. Jiena Xona Kwelina, għandi 19 sena u immur fl-Istitut tal-Arti u Disin ġewwa l-Mosta. La ħaġa li forsi nixtieq jiena f'ħajti u nixtieqha bis-serjetà fil-futur huwa dak li nkun involut b'xi mod jew ieħor fid-dinja u fl-industrija tal-films. Parti wkoll mill-istudju tiegħi nipprova nikkrea jien flimkien ma' tim li ninaqdu fuq proġetti, nipprovaw nikkreaw proġetti li bihom inġibu esperjenza u bħala wieħed minn dawn il-proġetti kien fil-fatt Millimetri. Millimetri kien short film ta' 5 minuti bejn ieħor u kienet idea li nipprovaw bih inwasslu storja ħelwa xejn kbir, anzi provajna nżommu kemm jista' jkun l-affarijiet sempliċi. Xi ħaġa li aħna wkoll nitalmu fil-lezzjonijiet li jkollna l-iskola l-kulleġġ huwa li inti production għandek taqsamhom fi 3 fażijiet: pre-production, il-production fiha nnifisha u l-post-production. Millimetri sar b'dawn it-3 fażijiet ukoll fejn kellna l-pre-production fejn inti tara l-iskript, tara l-atturi, tmur fuq il-location li jgħidula location reki u tara kif ħadd tiffilmja u kif mhux ħadd tiffilmja. Bħala production li saret fi żmien ta' 5 ijiem, ġifieri tiffilmja dak li jkollok f'moħħok. Mbagħad finalment li kienet l-iktar ħaġa challenging hija l-post-production f'Millimetri għax il-post-production ħadet madwar 5 xhur għax kellna nikkreaw ċertu affarijiet, ċertu visual effects li fir-realtà aħna maħniex imdorrin naraw bħal ngħidu aħna lasers u affarijiet hekk. Ħaġa li inti trid tipprova kemm jista' jkun tagħmel ir-riċerka tiegħek biex tasal għal dak il-riżultat. The Institute of Art and Design was originally located in Valletta, where aspiring artists followed apprenticeship courses that focused on developing design-related trades. When MCAST was founded in 2001, it joined forces with the Foreign Institute BTEC and moved to Mazda, a building that was used as Malta's trade school, which also served as a barracks during the war. 178 students enrolled themselves to the college in the first year, with student attendee numbers increasing yearly. Young artists were given the opportunity to graduate in 3D design or graphic design. Yet during the past years, more courses were introduced: interactive media, fine arts, and media, which allows students to express their ideas to the world through their preferred medium. The Institute of Art and Design is the key to connect creatively with a community of designers around the world. L-arti għalija hija espressjoni, hija vuċi, hija opinjoni, hija mod ta' kif tinterpreta id-dinja, kif tħares lejn innifsek, kif tħares lejn is-soċjetà u hija xi ħaġa li tiżviluppa biż-żmien. Inħobb inħares lejn il-moviment iktar bħala komunikazzjoni milli bħala arti, għalhekk naħseb li huwa l-iktar ħaġa onesta li tista' tuża biex tesprimi lek innifsek. Naħseb li tista' tintuża bħala espressjoni f'ħafna modi differenti. Naraw il-moviment tal-ġisem f'pitturi, naraw moviment tal-ġisem
fuq palk, fit-teatru, fis-sfin. Din it-tip ta' arti bdiet bħala narrattiva, jiġifieri l-moviment tal-ġisem kien jintuża biex jgħid storja. Ma' żminijiet din bdiet tinqata' u saret xi ħaġa aktar fuq il-figura, jiġifieri xi ħaġa aktar astratta. Imbagħad reġgħet bdiet ġejja lura għalli kienet, jiġifieri l-ġisem xorta baqa' jgħid storja. Kif ukoll beda jidħol ukoll il-moviment ta' kuljum. Kemm fit-teatru kif fis-sfin. U dan ġie ntużat b'mod li huwa xi ħaġa aktar naturali, xi ħaġa aktar organiku milli entertainment u show. Hemm jaħseb li hemm limitu għal din it-tip ta' arti, però jien naħseb li m'hemmx. Naħseb li hemm ħafna spazju fejn din l-arti tista' tiżvolġi u naħseb li huwa l-rwol tal-artist li jibqa' isib mezzi kif din l-arti tista' tibqa' tiżvolġi, tikber permezz tal-integrazzjoni ma' nies ukoll bejn l-artisti differenti. Din it-tip ta' arti tinstab ħafna sitwazzjonijiet f'Malta. Tara fil-festi meta jkun hemm il-palk u jkun hemm it-tfal jisfnu, tara fil-karnival, tara fit-toroq, tara fit-teatri. U jeżistu wkoll ħafna skejjel li qed jużaw il-moviment fit-tagħlim tagħhom, skejjel tat-teatru, kif ukoll tas-sfin. Naħseb li hemm spazju ikbar fejn tista' tidħol din it-tip ta' arti. U naħseb li huwa l-rwol tagħna li niżvolġu din l-arti billi naħdmu iktar mal-istudenti, mal-komunità u man-nies ta' triq. Mhijiex xi ħaġa tal-artist biss, mija xi ħaġa li tista' tiġi minn kulħadd u naħseb huwa importanti ħafna li ninvolvu il-komunità. Mill-esperjenza tiegħi meta użajt il-moviment bħala espressjoni, ġifieri meta kont qed nieħu sehem f'performance u kien hemm il-moviment biss, l-udjenza setgħet tifhem ħafna iktar milli kieku intuża il-kliem. U naħseb minn din l-esperjenza tallimt ħafna li in-nies tista' tikkomunika magħhom sempliċement azzjoni tal-ġisem. U għalhekk naħseb li il-moviment huwa mezz ta' komunikazzjoni li jista' jintuża b'mod kreattiv.